Siyabonga kakhulu Makeba, siyabonga Lembe, leca amanye malembe ngikukhalipha. Siyabonga comrade wethu, sibonge kakhulu i-platform yakho. Sibonge kakhulu kuwe comrade Thabiso Moloyi for umsebenzi lomkhulu kangaka. Lo wendile kuze kuthi uhlanganise inzamba ukuze kuthi namhlanje sikhone ukukhuluma neMaswati kithi. Sive sethu lesikhethiwe lesisithandza kakhulu. Singakachitha isikhathi nje ngicela umhlonishwa Honorable G President Magawugawu Simelane umholi weqembu leSwalimo Southern Liberation Movement ukuthi asicelele indlela asicelele kusomandla. Over to you Honorable G. Swaziland, my home. Swaziland, my country. Kuphi na kuphi laliphimbo lemsakato wa Swaziland Democratic News lifika khona kuphi na kuphi la onge the online pages ahamba afike khona. Ngiyacela kunibingelela. Ngiyangithanda ukuthi Swaziland my home, Swaziland my country. Ngisho ukuthi mhlambe kungaba sekhaya eSwatini, kungaba kuseAfrika. Dr. Nokuhle, can you please mute your microphone, Dokotela? I-voice yakho iyangena. Please mute your microphone, Dokotela. Iyangena i-microphone yakho. Ngiyanibingelela Maswati ngelibito la simakathe nkulunkulu obusa bephakathe. Ngedlule ngibingelele kuwe Comrade IP. Ngithanda ke mina kusebenzisa amagama lathi my senior. Ngibingelele bonke baholi bemzabalazo ngeluthi lwabo lesihleti nabo la kule platform lesikhulumisana nayo neMaswati. Ngibingelele ke Zulu lo sithela emakhaya nabo bonke ke labane ma platforms labasherisha le stream. Ngedlule ke ngisakhuluma kwami kuncane lengutele kude uthandaza. Ngakathandaza ngawufunza live laNkulunkulu. Nginikhumbulile Maswati. Uma kwendeka ngithola lithuba lekungena la kuZulu nginivusele. Ngiyangivele sisu sami lokuthi namhla ngiyobona abantu labasenhlitweni yami. Ngiyangivela ngekhathi kimi ukuthi namhla ngidawuxoxa nalabantu lengafika esigabeni la ngithi khona sekunganele konke. For their sake I will cross even the most crocodile infested river. Ndawula nemifula leniyadiko ukuthi inebungoti lobungakanani. Ngiyacela nje bonke baholi esinabo kuZoom bafane bamute bayavela la mabangavala nje ama microphones abo kungasisita kakhulu. Ngithi ke Maswati hlala nathi ukuthi siyanithanda sikhathatekile ngani and we will do anything for you to be free. Lova ko uyeva ukuthi ngisini mangisi we will stop at nothing in fighting for the freedom of our people. Akusi inkululeko yenu, ingululeko yethu, ingululeko yebantwana bethu labaphilako, ingululeko yebantwana bethu labasetibelethweni tethu. Bengisanibingelela sengidawusike ngingakathandazi ngicele ukuthi nabani ngicela ngalokubonga we are already at 1000. Nabani lo sesangenile, can you please usendele umusa wendele nalambanye Maswati umusa ngekuthi ecingweni lakho you just press the share button kuda sisita mntwana make lokho ngoba kutawenda la bengaboni abone kule stream sakho bese ubita labanye ukuthi awu kunenzaba lefake Maswati lekhulunywako. Ngiyacela kakhulu ngalokhulu ukutithoba nisendele njalo Maswati nisenda njalo. Uma Comrade IP athi ucela ukuthi ngifunze verse ngithandaze uma wasezulwini laba basekhaya laba basezulwini they deposited in my heart babekile enhlitweni yami livi lelitholakala kuNumeri sahluko 13 that is lishumi nathathu babeka verse number 30 umuku wemashumi namathathu. Ngakalifunde leli verse ngidawuthi this is the most selling book in the world. Is the number 1 selling book in the world. Lencwadi le ithenjwe bodokotela, yathenjwa bososayensi, yathenjwa bosopolitiki,
yathenjwa ngibobonke bantu lekukhulumako has been tried and tested. It works. The Bible is relevant. Noma ngabe nguphi. Ngithi nje engakayifunzi angikwende wathi ukuthi sifunza incwadi number 1 umhlaba wonke jikelele ngekuthengisa. Babhala bonke lababhalako bayakhuluma konke labakhulumako. Nganyela ngidakutshela ukuthi how old is this Bible? Laqala nini ukukhicitwa? Kodwa lo ngikhuluma banenge labakhicitile but kude incwadi that is coming close in terms of the confidence of the people more than the Bible. Mfunza Numeri 13 verse number 30 umuntu utabamunye comrade IB my senior. Uthi lo mucu, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do that. Angiphinze. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do that. Maswata kithi niyayati lenzaba uma yamaHebheru sekumele ukuthi makaqhamuka eGibhithe sekumele ukuthi aqale ukungena eKhanani kunemfula liJordane babhake lapha ngesheya bakanekise ngemathende sebayalibona liKhanani ngemehlo ngoba emehlo ayiwela umfula ugcwele sekusele ukuthi bawele ngetinyawo lapha eJordane mabawela eJordane the first dolobha lecala labafikela kilo iJericho, and Jericho is part of their place. So mabalaphetule esicongweni sebabuka mshiya loya uthi Moses emehlo amsalibonile liKhanani kodwa kumcoka ukuthi ngikhiphe inhlolo itiyobona lela live libuke ama strengths libuke labantu ukuthi sitaba athe kanjani sitawabulala njani ukuze sithathe lokunekwethu. Phumela madoda ke phakathi kwalamadoda lawa thumela angisiko show ngidawuchecka noma beka ngi12 noma beka ngi14 angisakhumbuli kahle but phakathi kwabo kuna Joshua na Caleb. Joshua lo wagcina athatha kuMoses na Caleb lelele ngimkhotha akhuluma mababuya ngiyawuchaza ngalelinye langa ukuthi kwendekani mabafika bethula ipoti lethi lihle live njengoba kwathiwa letinyosi lo washo njalo uqinisile lehlukile bayasho bathi amagrebisi akhona angangemkhono bengiwabuka kulamalanga amagrebisi akaIsrael vela angangemkhono abhalwa leBhayibhelini bayakusho lokunene mabacetha bathi mane singeke sikhone kungena sibone tichwaka tidlakela nalabafana baka-Anaki bakhona kuthiwa kwase kungena kwesaba kubo bonke abantu mabeva how mighty are the people labalaphaya. Lithi ke leli Bible engilifunza namuhla liveta indvodza lengikhale who had a different attitude in the story. Lo waba nemoya lowehlukile. Ngekusho kwale NIV ithi Caleb silenced the people. Yathi makuthiwa silenced ngiva ngathi wathi Caleb shut up. He was a boy abemncane kulapho kodwa malithi he silenced it means he was annoyed ngalendlela bakhuluma ngayo ba glorify ngakhona ukuthi kukhulu kangakanani kungena. When we say azange ba negotiate he silenced le team lahamba nayo mayibikela Moses ukuthi kunjani makacetha uthi engikusho ngithi sifanele kusukuma siwele siye khona ngelethu sitawukhona mawuqhubeka ufunza uthi lokungenda ngibe sure ukuthi ngelethu ngilokuthi uNkulunkulu wasinikela the one who promised us is faithful. Lolo wasethembisa mthembe noma kungasathembisi. That is Caleb. Ngifuna ukuthi ngibonga ukuthi comrade IB you are the Caleb of our generation. Ungile nhlobo lethi siyamati lolo wasitshela ukuthi lento ingiyo. Lolo wasitshela ukuthi ngelethu akawaqale manga. Athi lo munye umbhali uNkulunkulu akasi umuntu ukuthi angantshintsha umqondo. 2018 comrade IB a very powerful prophet of God ngiyaxolisa kuba spiritual kanzi ngiyanathi in scientific akukho konke uthi uNkulunkulu uqansulwe ngilomlende ngamunye loseswatini lo khondwa njengoba qansukile utawusuka umsindo labantu labatawusukuma beme akusibo uNkulunkulu akasayifuni le regime nale regime soyitshelile mana yiva iphathe mini gilimgilingwane igxilata abantu
sekufike emalanga ekuthi iwe. That was 2018 or 2019 when leave langulungulu was loud and clear. No Jeremiah Swati, it's thank you, Comrade IP, for being the color of this generation, for being the man who sees the light when labaneng sababona ngathi akusayi khona, for being the man who sees an opportunity in the midst of danger, for being the man lothi Maswati akithi ningakhathali sayakhona masuka itolo bebaba nengi. The vision was clear to all of us or to many of them, but ngebuthe bendlela labanengi bangenwa yinthola kodwa sibonga lokuthi uNkulunkulu asimisele a senior like you, Comrade IB, ungasiwedwa an organization like the UED lesukumana masekulukhuni na baholi namhla lengihlethi nabo la labathi ngelethwa sukumeni sitawubonga namhla ukuthi nembala asukumile Maswati nembala sekuyakhanya abanengi babe umuhle wethembekile sibusisa sinikela lo mhlangano etandleni takho sibonga nabo boKhaleb lobamisile laba njengabo UED laba njengabo SDN naba labangakhathali sibonga naMaswati nembala lasekhaya eSwatini la ngesheya kwemave la khomba kuba boKhaleb balethu isuku lithi iBhayibheli baba nemoya lohlukile bathemba noma ngabe kuthiwa kusathembisi ngoba lo wethembisile wethembekile uyakhathimula yeNkulunkulu. Ngiyathuka mangivola amandla lo ngifaka wona ngiyathuka ngithuthumele mangibona le vision lo nginika yona mangibona lo mgwaqo ngibona lelikusasa ngibona impumelelo yamaSwati ngiyathuthumela umuhle sinikela umsebenzi etandleni yakho ngena lwimini labaholi bonke batawukhuluma abahlanganise lesizwe seMaswati basuse yonke inkungu lesifike kulabanengi bakhanyise ukuthi sibhekephi ngcwele yakhathi mlangwe wethu uNkulunkulu bayethe simakathe sesiyathi ukuthi sekwendekile ngelibito lasimakathe Jehova wasezulwini. Jesus name, amen. Matla, over to you, Comrade IP. Siyabonga kakhulu mnguni wasebuhleni siyabonga Mpembe. Comrade ngingachitha isikhathi asewufake le video le ya Comrade batothi bonele Maswati ukuthi kwakwendekani ePitoli awuyifake Madeba Comrade wakhe. Comrade IP ngisayilungisa my leader ngicela ukukuniketa just 3 minutes ube bizana my leader ngisayilungisa nganini ngicela uchubeke president. No problem akunankinga Maswati akithi siyabonga kakhulu umthandazo ngaphandle kwemthandazo angeke sakhona ukuchubekela phambili Maswati akithi nidawukhumbula ukuthi lembi lesilwa ngayo akusiyo imbi yenyama nje imbi kamoya silwa nebathakathi baselitsitsini silwa nabonyawo boyini silwa nebathakathi ngawo kufanele ukuthi simcele uNkulunkulu simcele simakathe and simakathe usigcine kwaze kwabala eBheneza silapha ngenxa yasimakathe lamhlanje Maswati akithi site asiketi tokubonga bambambamba sitombongela nekunhalalisela for umsebenzi omuhle leniwendile ngesiswati sakithi uyaye uthi uma uhlangene nebantu nivumelane ukuthi kufanele nihambe niyowenza umsebenzi lothile nithi uma senimendile Maswati akithi lo msebenzi kuyafanele ukuthi niphindze nibuye phansi nibuye nihlale phansi kwesihlahla sengokhokho noma semkhiwa nihlale nikhulume ukuthi ingabe sihambe njani kuze kuthi into ophinze nilungisele ukuthi nibese nihamba ngikushabutela lamhlanje sitohalalisa yeMaswati akithi uyathi kukhona nangumake nami labathi Rebecca Malope wakwahlabela ingoma lemnanzi athi iyahamba lencola ibheke eJerusalem. Uyabona uma ungakaboni ukuthi le ncola iyahamba utawusala ngemuva. Le ncola yenkululeko iyahamba. Uyathanza Mswati? Akathanzi. Uyathanza Themba Masuku? Akathanzi. Uyathanza Thinzibala? Akathanzi. Noba uyathanza Mashikilisane? Noba akathanzi. Le ncola lena iyahamba le yenkululeko.
siyibone ngemehlo la ePitoli. Batswana bayibone ngemehlo, eMagonu ayibone ngemehlo. Livaliwe lidolobha lelikhulu lasePitoli ngoba lavalelwa nini eMaswateni. Le ncola lena iyahamba. Angicale lapha-ke eMaswatakithi ngoba esikhathini esiningi siyaye sikhohlwe kubonga eMaswatakithi lakhonile ukuthi ende umsebenzi lomkhulu lathi khandla. Ngiyabonga comrade Mnguni, comrade president ngemavi ekukhuthaza. Kodwa ngiyakhumbula ukuthi some of you lemuva kubo 1980s kwakunelijaha bebathi Knowledge Makhanya lilapha ka TV. Ngiyakhumbula Maswatakithi sasikhona khona sinabo majaha enkaba. Bakhuluma abomajaha enkaba nalabanye bathi hawu nine nilidlanzana. Ngesiswati sakithi kusho ukuthi nimbalwa lenithi ngifuna inkululeko. Angiyokhohlwa lengakusho kubo. Ngathi nobe namhlanje singacala simdlanzana kodwa kuyeza okuzayo. Kodwa ikhona i-generations later sidawuze sibe baningi. Leso siprofetho leso sesifikile Maswatakithi ngoba nine i-generation yalamhlanje nikhombisile ukuthi niyayifuna inkululeko. Siyanibonga kakhulu Maswatakithi. Asemcale lapha kwakukhona abantu labo Moses eBhayibhelini njengalokho asashilo Mnguni. Kunabo Aaron nalabo Caleb lakhuluma ngabo. Nabo bathunywe uNkulunkulu ukuthi bakhiphe isive sasika Israyeli siphume eGibhithe. Lamhlanje Maswatakithi ngifuna kusho ukuthi angisingedwa. Bengingeke ngukhone lo msebenzi lona ngingedwa. Kodwa uNkulunkulu uvuse eMaswati la khona la. Akasimane kakhulu. Ngiyathemba sing6 sis2 lesikule executive nobe le stakeholder. Kuna comrade Nyanda wakadlamini. Kuna comrade Nandipha. Kuna comrade Khwezi Lobusa. Kuna comrade Nomzamo. Kuna comrade Nobantu. Kube sekuba nginike. Bese sekuba nalabanye labangu more than 300. Ngibo labakha lenhlangano ye-United Eswatini Diaspora. Inhlangano leyakhiwa solely ekuthi nini Maswatakithi ikhone ukuthi isebende njengabo Aaron nabo Caleb. Lapho ninebo Moses Mahlatlandlela bo comrade Mlungisi Makhanya, bo comrade Kawuzela Simelane, bo comrade Kenny Kunene, bo comrade Sibongile Mazibuko, bo comrade lokufaka ekhathi laba ba comrade beswadepha bone ba comrade bo Banzi nawo bonke ama comrades la kufaka ekhathi bo Khumalo uMntungwa usive sincane nabo EFF umnakethu lokhona namanje. Uyabona ke sabe sethi nesakha lenhlangano ukuthi ngoba neniqhuba lengekhathi nihlawuhle nihamba niba netinyibe ngoba you are fighting inside the belly of the beast. Sathi ke sibuka kuphike sibuka khona le kaIsrael kuthi nakhona wasika abantu bebangekho lena lapho kwakunetinkinga khona. Nala eSouth Africa umzabanazo waqhubeka ngoba kwakunebantu bebaselusaka bo OR Tambo labanye bebasejele njengaloku lamhlanje bo comrade Mthandeni basejele kanye na comrade Bacede Mabuza. Sayakhela ukuthi isite eMaswati. Lenhlangano lena yeMaswati. So anything leyikwendako ikwendela nini sibe sakithi sibe sabokhokho. Ngakho ke sengibabongile laba ngitawuphinza kuna comrade Nyanda, kuna comrade Nandipha, kuna comrade Khwezi, kuna comrade Nomzamo, kuna comrade Nobantu. Ubese sekuba nemakhulu lamathathu
langetulu la ngona ama members. Maswata kithi singakaze singene ekunibongeni asedlulise nabo singakakhohlwa. Umsebenzi uhambe kahle kakhulu. Kodwa uthi uma uhamba kahle kakhulu kwaba khona lokuncane lokuphose kwawuphazamisa. Ngiyathi usemaswati lamanye athi hawu naze nasihlaza maye ePitori nawo sihlaza maye sekuhlaza kulese kuphele konke. Cha maswati akithi. Mina nginebantwana bami labane langiphabona 4. Ngibakhulisile. Ngiyathi ukuthi bantwana. Ngiyathi ukuthi bantwana bayathanda ngelanga ukhandle ukuthi sebabanga ama-toys. Ma-toys ndiyokudlala babanga imoto tokudlala nobe sometimes babange libele lamali. So lapha lesakubona maswati akithi akusiyo inhlekelele. Sabona abantwana bethu esibhadala ngesifiso sabo sekuthi nabo bakhulume. Kodwa abantwana ngoba abantwana siyathi nathi la sikhona sibantwana. Ngalesi sikhathi baye bangaboni ukuthi sebadlala kabi ngesikhathi lokungakafanele kodwa kwabantwana. Ngakho ke siyabatholela abantwana. Futhi kwakuyinto encane kakhulu yalungiseka amaswati akithi. Kodwa ke maybe lokusifundisile ngaloko lokwenteka ukuthi uma sisaqhubeka siya phambili maswati akithi, uma sicele ema-mother bodies or inhlangano ema-executives mother bodies, sitawuvele sicele ukuthi kube nema-mother bodies, kube ngokodwana. Angeke savumela ukuthi kube nebantwana kanti kunebantu abancane. Uma kwenteka sifuna bantwana labancane lama-youth leagues, siyovele simemete sithi sicela ema-youth leagues. Kuba kubantwana bebabange ama-toys akuzange kuba inkinga lenkulu. Nabo laba base-South Africa bavumelana nathi nasibatshela ukuthi awu labo ANC sikubone nabo EFF kuye kwenteka. Ngawo maswati akithi asendluleni la. Ngoba sifuna ukuthi ningabe senithi ngabe bathini ke ngalokho cha kwakubantwana bethu. Maswati akithi asinibonge sinihalalisele. Sicale ngekubonga yona leli qembu lesikhulume ngalo le-UED kwenda umfutho longaka. Akusima lula maswati akithi kwenda umsebenzi lofana nalo. Ngoba kufanele ukuthi nibhale incwadi, nicele ama-permit kumasipala, niphinde nibe nemihlangano nabo nemaphoyisa lam-20 diplomatic police, army intelligence, national police, basemigwaqweni sakwenda konke ngoba sifuna ukuthi sibe yimpumelelo. Kodwa lesingazange sesikucabanga ukuthi amongst some of you lapho kini kukhona labanye labebese babese bacabanga ukuthi asilanze emabhasi asuke eSwatini kusuke eMaswati ete ePitori emsebenzini wabo. Siyabonga Mboni, siyabonga kakhulu Mboni wasebuhleni kanye nelicembu leSwalimo for umsebenzi lomhle kangaka. Angizange sengike ngibone mina maswati akithi lapho ungahamba nga-50 rand khona usuke eSwatini ugibela ibhasi yakanokusho ufike ePitori nga-50 rand uthole indawo yokulala, uthole emanti ashisako nga-50 rand, uthole ilitiya netimancebekelelwane, uthole nama-sandwich, uphinde usuke uhambe emaphoyisa ase-South Africa onke eda ngamakhasipanga letinye imoto avale lidrobha lonke nga-50 rand. Uthi ungaceda lapho bese uniketwa umkhakha wokuthi buyela emuva nga-50 rand. Kodwa uNkulunkulu esimkhondayo usikhumbuta ngesikhathi saseBhayibhelini lapho wathi nje nemafishi lasihlanu
wafida intombi yebala. Siyabonga kakhulu maswata kithi. Ngibonge kakhulu uComrade President Mlungisi Makhanya, mangameli wephudemo inhlangano lengibuya kuyo. Ngoba umsebenzi lomkhulu lawendaba langamemeti awenda ahamba ayokhuluma netinhlangano letiningi sibonisane ukuthi wena ke comrade Nsongomnyama hamba uyokhuluma ne-ANC. Yemaswata kithi angathi ukuthi nimvile imabhalane lomkhulu we-ANC Fikile Mbalula ukuthi uthini ngabo lesithathu. Just 2 days before nite la ePitoli nidothatha over ePitoli. Uthi Fikile Mbalula uyathi kube ngilesa sikhathi lesa kube ngilesa sikhathi sisavunyelwa ukuthi sihambe sihlome esihlasela. Kube ngilesa sikhathi lapho besingakhona kushintsha hulumende. Uthi lento lelapha ulibita kanjani uthi lento yalapha eSwatini yamswana ngabe kudzala sesishintshile. Usho mabhalane lokhulu wenhlangano lephethe lelive leli lase South Africa. Leli belibekude kude lomkhulu lowendlula mabhalane emhlanganweni letinjenge politiki. Lento leyo maswati lamasho lamahle ayisho ayitendekaleli bantu ema-leaders enu labanjengabo Comrade Mlungisi Makhanya labangalazi. On Saturday sihleli sibuya on Saturday sahlala until 2 ekuseni sibuya ukuthi lokhu ke sesibuya lena kaDerko nalaphayana emaphoyiseni sekufanele senze njani lokuthi cha lisukile besinayo. Sibonge kakhulu ke nani nonke baholi be-Mass Democratic Movement for umsebenzi lomuhle lenwenda ngekhathi nani lenwenda ngeshiya kwetilwane. Iyahamba lencona, iyahamba read my lips, iyahamba lencola inkululeko. And inkululeko sitawuthola maswata kithi as long as sibambene njengaloku sibakhombisile bantu hulumende wase South Africa. Lokhu belilapha iToli belingakhethi ka-Department of International Relations kuphela, because the Department of International Relations imele i-South Africa when it comes to issues of foreign relations. Lamaphoyisa inhlokodolobha yamaphoyisa ngona labuke kuvikelwa kwelive lase-South Africa. You did not just come to the police, you came to South Africa. And South Africa heard your cries. Because Nasituma, we have written more than 500 to 1,000 letters. Mhlaba wonke. But la in South Africa alone, about 500 letters. We have met a lot of people on your behalf. Kodwa njengelive elikhulu njenge-South Africa, lapho umsebenzi wamaphoyisa nama-departments omkhulu kangaka. I know because when I was at the public protector, we had 20,000 cases at any given time. So maswata kithi, niyasithuma nithi asihambeni siye lapha siyaphuma ngoba siyathumela. Seniyeda nitotshengisa i-South Africa ukuthi vele lokhu lesikhulumako kuliqiniso. Nita ngebuniki benu nitotshela i-South Africa ukuthi le nkululeko laba lesibathumele be-UED nalati inhlangano letikhona la lokufaka ekhathi iphudemo lokufaka ekhathi iSwalimo Communist Party and all of them. Lokhu lesibathumele kona vele sibathumele sekufike thina emathuba. So it is so important. Lento lenyendile, it is so important maswata kithi. Because if beningekho ngabe we are not where we are today. I woke up within ibandla lethu. We were so happy when one of the most powerful organizations
here in South Africa, they said, Dhlamini, nelibandla lakho, sikuvile ekhalakweni. Bathi-ke sinithumela zibani bani, wakazi bani bani, loneticu letingaka, utawuta anibite, kube nemhlangano, kuze kuthi siyilungise le nkinga yethu. And I have no doubt in my mind, but it could never have happened if nine Maswati anizange nisukumela etulu uma kuthiwa asambeni ayihlome ihlasela. It's the same thing at Department of International Relations. It's the same thing emaphoyisa said. Babovile ukhala kwenu Maswati. Kusho ukuthi nike sengibocota nje ngitobisela kuma leaders. Yes, my leader. Sorry leadership nginenkinga yokuthi nyalonga 9 ngidaba nenkinga yagezi la. Ngicela kudlala le ya video ngidaphinze ngibuyise kuwe my leader, ngiyacelela comrade IP. Amanda comrade. If I comrade one.